इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु खेत्रिमेम मोनेंद्रन अहानबद तराम ओक्सरी ngasiगी मरुइबा पाउ खोंगजोम तुरेलदा अहानब लांगबन तरपन कटख्रे रिम्स की निफुनिपान सुबा मपोक कुमन पांगथोक्रे लोइनना देशे कक्सिंगी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानकिबा मैच था FC लमजाउना SWC कैरकपु माइथिबा पीख्रे हौजिक ngasiगी मपुंगइबा पाउ अमुक लबिरसी Integrated Mega Tourism Development Cooperative Society Limited IMTDCSL Khebaching Khongjomna Sinduna Ahanbo oina ngasi Khongjom Turelda Tarpan Katkre Tongan Tongan ba mafamdagi lakpa miyamna saruk yakheba ahanba langban tarpan katpagi thorum aduda CAFNPD Revenue Minister Karam Syam Wangjing Tenta Assembly Constituency की MLA P Brozen अमसुंग वांगोई Assembly Constituency की MLA O Lukhoi अमसुंग तवाल की Deputy Commissioner N Bandana अथोय मिथुंग थरमपु अमसुंग अखनब मिथुंग सिंह ओइना सरुया के अथोय मिथुंग ओइना सरुया केबा Minister Karam Syam ना हाई केबदा मणिपुर की निंखा तंबा ngaknaba honabada English machamapan marfuma thoida matamudugi mapan gan kalla ba British Sifai Singa Lanting Nakiba Ekogi Masing Yamjadaba Matona Lerba Ipaipu Singi Mafamda Tarpan Katpa Pangzabasi Ekoi Kuding Maki Choktok Chaningai Oy Haradura Masigi Nungi Wahan Tok Kangna Tarpon Katlabadi Laiway Kraba Al Singaduna Soiduna Pen Bigani Haiki Ekoi Kunayasi Yamna Taxi Kasi Labor Society ni Pari Puridagi Hona Laiway Kraba Ipa Ipu Singi Chana Lonchat Kongul Liba Makwagi Mapamda Tawimal Utpa Amadi Haujiki Mirolgi Oina Yaipanaba Kanba Paring Chumna Chatpa Samajni Haiki Mangna Makhatana Haiki Bada Manipur tourist ki sport Mayam Amalaire Laiba Mayam Adugi Manungda Kongjomgi Asina Magun Leiba Artha Yamna Leiba Mapamni Hairaduna Mapamasida Lam Koiba Lakpa Mipum Kuding Makta Leibak Nungsibagi Wakalol Ama Pauliba si Mapamadugi Top Magun Amani Kongjom da Cheliba Magun Asi Atopa tourist spot Amata Cheloi Haiki Matam Amada Ekogi identity Ngaknaba Ekogi future Mutkidanaba Honoramba Singh Adu Ngasidi Bharat ki Apunba Saktam Lakraba Miyamgi Mihutna Lengak Charba Matung Dagidi Mihut Oiriba Ekoina Thamoi Sengna Manung Mapan Pauna Miyamgi Tabak Toba Sina Matamadugi Taunal Paraba Atoba Singh Adugi Mahut Ekoina Sengadoribani Haina Karam Syamna Makhatana Fongdoki Ekoi ki society Akoi ki Kunai Yamna culture Toba society Pari Puri dagi hauna hau kraba halamal singe adi sana lonchat kongul liba makoi ki mafam da tawimal khangba utba aduga haujiki mirol gi pene yai phanba khanba aduga tungi horaiba generation tungdala iba nawar sigi yai phanba khanba adugumba yamna adi paring chumna chatpa akoi ki adi samal de kunai Maitai Singi Mahusadagi Sanaraglaba Langman Purnima Numita Ipa Ipu Singling Singduna Haikat Leket Tambagi Torum Ngasi Nomai Ching Chingi Nongpok Chingu Tong the Pangtok Kray Tormasi Pangtok Pagi Matanga Nongpok Chingu Tongi Tokok Tokjom Ulipan Hai Maitai Singi Mahusadagi Sanaraglaba Langman Tha Asi Ipa Ipu Sing Macha Masu Oibasina Ning Singduna Haikat Leket Tambagi Thani Asigumba Tormasina Ekogi Haurakpam Nat Chanabi Lining Laishol Ngakduna Tambana Kunai Asi Chokotpa Kunai Ohenba Ngambani Haiki Nasigi Tormaduda Tongan Tongan Mafam the Gilakpa Mioisina Nongpok Chingu Tongi Laikolda Haikat Lekat Tamki
यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अथोब अतिथि ओइदना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की निपुनिपान सुबह मपोक कुमोन अमसुंग ग्रेजुएशन सेरेमनी थोरम गसी रिम्स की जुबली हॉल हौदोक्रे हौदोकपगी थोरम की चीफ गेस्ट वारोलदा डॉक्टर हर्षवर्धन फोंदोखिबदा रिम्स हौजिक लेरिबा असिदगी हेन अवांग थाकता पुखटकनी हाइकी मानो मखा तारदुना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह अमसुंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर आर के रंजन सिंहना मेडिकल फैसिलिटी सिंह फंगनबिनबा अमदी चीफ मिनिस्टर स्टेट असिगी मेडिकल की दरकार ओइब सिंह फंगनबिनबा प्रपोजल सिंह अदु सोइदना फंगलगनी हाइना थाजब पीकी हाइरी। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आप में से कोई भी, आप तो डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन इस मणिपुर के अंदर कोई लेमैन भी, वो किसी आदिवासी इलाके में रहता हो, किसी ट्राइब का सबसे कमज़ोर व्यक्ति हो, तो भी अगर उसके दिमाग में कोई भी आइडिया है और उस आइडिया को विकसित करके उस आइडिया पे काम करना चाहता है, उस आइडिया को परिवर्तित करते करते एंटरप्रेन्योरशिप में पहुंचाना चाहता है, उस आइडिया को किसी इनोवेशन के माध्यम से समाज की किसी समस्या के समाधान के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी सरकार, और मैं आपको एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में भी यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़ी है। थोरमदुगी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की पुनिंग सिंगसिलदुना एयर एम्बुलेंस सर्विस थमिनबसु माकी पुनिंग सिंगसिनखिबगा लोइनना रिम्स असि सेंटर अमनि हाइकी। चीफ मिनिस्टर मखा तारदुना स्टेट असिगी मियांग विदमक्ता क्वालिटी हेल्थ केयर अमा दरकार ओइ मरम असिना रिम्स असि एम्स की थाकता पुखतपिनबसु चीफ मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर खंगनखि। Government is committed to welfare of the people, especially the poor and the marginalized. The state government started 6 private hospitals are also implementing CMHT. Efforts are underway to impanel hospital outside the state for implementing the scheme for the benefit of people from our state. Thormaduda Lok Sabha MP Dr. R. K. Ranjan, Union Health Secretary Preeti Sudhan, RIMS Director Professor S. Santa, RIMS Medical Superintendent Professor C.H. Arun Kumar, Dean Academic A. Rosen, Professor T.H. Sudhir Sandra Amadi, Retired Professor Dr. Y. Ibotonsu Saruyaki Hare. Kakching Runners na Sinduna Chaliba Tha September Tang Nipan Pangthok Kiba Kakching World War II Memorial Run 2019 second edition da Saru Yaduna Tongan ba category da Makok Matang Ahum Suba Takrabasing da Manamatum Yentok Ray Ngasi Library and Information Center Kakching da Pangthok Kiba Manamatum Yentok Pitormaduda Res Director Retired Colonel Naurem Ranjit Jivan Hospital Kakching Managing Director Dr. Y. Ashok Kumar Kamunpur College Kakching Assistant Professor M. Sarjit, Social Worker Y. Saitis Singha, Assistant Res Director Y. Rajendra, Amadi Retired Group Captain KSH Sam Kesona, Dies the Pumki. Lamjel Asida Mako Matang Hum Subatarabasing the Matang Sina Lupa Lissing Yankai, Lissing Kuntra Amadi, Lissing Kun Piduna, Ikai Kumnaki, Nasi Mana Fankrabasing di kilometer kun mangagi saini pun mangagi makhagi nupigi category da luang samum dagi and chawbna first prize yaripok tulhel dagi makak mayum minarasina second prize amadi Kakching wari khulapum lekai dagi Kakching district police ki KSH Romikana third prize phangki saini pun manga mathaki nupigi category da Khurai Sajor lekai dagi Lorembam Sobabati Chanuna first prize Khabok Awang Lekai digi Saikom Bidesinina second Amadi Wangway Makha Lekai digi TH Ekasinina third prize Panki Nupagi Chahini Puma Makhagi Kanglupta Assam dagi LR Luterna first prize Kundrapum Awang Lekai digi Romajit Kundomna second prize Amadi Assam Rifles ki Mudang Omona third prize Panki Chahini Puma Mathaki Nupagi category da Contract Makha Lekai dagi Ningtogam Basantana first Kakching Laitego Lekai dagi Bagachandana second Amadi Nambol Sabal Lekai dagi Jumnam Brojena third prize Panki Masidanatana Sahi Humfugi Matakta Lerba Lamjeloi Mari Haibadi Wangoi Makha Lekai dagi Sahi Humbarama Thui Suraba Thaudam Nabakumar
कक्सिंग लाइथगो लेकाइदगी सही हुंफुमापन सुरबा खेत्रीमयुम नोबो सगोलबल तेरा लुक्राम लेरतगी सही हुंफुतरे सुरबा आरामबम सुरचंद्रा अमदी कैराव खुनौदगी मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहद कंसोलेशन प्राइज सिंह पेखे मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा ए हेप्टुलाना 150 न्यू क्राफ्ट सोवेनियर्स ऑफ मणिपुर ngasi राजभवन की दरबार हॉल द फोंख्रे इनोवेटिव क्राफ्ट सोवेनियर्स ऑफ मणिपुर क्राफ्ट मैप ऑफ मणिपुर अमदी मीटा की वेबसाइट हांगदुक खिबगी थोरम अदु मिशन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन मीटाकना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID अहमदाबाद के खुसुम नरग सिनमनी थोरम अदुदा टेक्सटाइल्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर TH बिस्वाजित CEO मीटाक अनुराग बाजपाई IFS NID अहमदाबाद की प्रोजेक्ट हेड बिंदु रंजन मीटाक अमदी NID अहमदाबाद की ऑफिसर सिंह आर्टिसन अमदी लोकल क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर सिंह सु सरुक याखी ngasi क्राफ्ट मैप अदु डॉक्टर नाजमा ए हेप्टुला अमदी मिनिस्टर TH बिस्वाजिना माइकुम हांगदुक के बगलोना मणिपुर की क्राफ्ट सोमिनर अमदी मीटा की ऑफिशियल वेबसाइट अदुसु लॉन्च तौमिनखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुंफुमापन सुबह मपोक कुमोन के मरी लेना BJP मणिपुर प्रदेश ना चयोल अमत चुकना चतगदबा सेवा सप्ताह थौरम ngasi नुंगथिल कांचीपुर लेबा पार्टी असि ऑफिस ता चीफ मिनिस्टर N Biren अथोय मिथुंगलेन ओइदन हौदोखरे लोइना थौरम असि के मरी लेना चीफ मिनिस्टर N Biren मसा याउना पार्टी की वका कयान पीखरे हैरी चयोल चुपना चथगदब थौरम मनुंग चना स्टेट तोान तोानब मफमसिंगदा मिट लायेंगबा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्फन होम चाना थकनब पोलमसिंग यानथोकपा स्कूल कॉलेज सिंगदा एनवायरनमेंट कनबग मरी लेनब अवेयरनेस पांगथोकपा अमदी स्टेट असिदा प्लास्टिक सिजनब थिंगनबगी अवेयरनेस कैंपेन कया पांगथोककनी थौरम थासी कुन फाव चथगनी ngasi hogdokkiba thauram aduda forest minister TS Sam Kumar MLA Ranjan amadi BJP की president in charge Salam Joychu saruk yaki karai area da hari ba plastic ko replace hono bi masak se kamen gedage kaya me product kamai to gedage kaya manduri edu ko hybrid sim ba kare adu bi so pai meeting ama aigi level da tawre aduna pakko kumon ka mari le na pakko ko हफ्ता हम सुख संतगदब दुगुंबा मियाम को सेवा तौबगी पृथ्वी सिबु कायदन खल कायदन खदनबगे दुगुंबा फंक्शन से ngasi gi so khogi manipur different da party gi oina ngasi dagi hore ngasi si don so golona na payem dagi di district kudimakta mandal kudimakta mama gi availability of doctors availability of officials and the materials. Mama ni area pudi makta usi kumena hygiene ko wa khara ko honorable prime minister ka amit shah ji na hodok ke bad ko wa khalo ni thamuk sindo ai endagi de mass hoina tai kun baba settle you had mai me andam to matter to jage DM College of Commerce Alumni Association मियाम की मटेंग पांगबगी सरुक अमा ओइना सही असिदगी हौना चथरखिबा पीबगी थौरमगी अनिसुबो ओइना ngasi association asiga Jennings Blood Bank and Transfusion Unit amadi Caesar Blood Bank and Transfusion Unit aniga kussamnaduna DM College of Commerce की Western Block पांगथोखरे हाइबा थौरम असि मियोइबगी अतोपना महुत सिनबा ngamdabana lamdam asida watpana mioi kayagi punsi lomaliba asidagi kannabagi pandamda amadi awatpa kharamakei mensinba ngamnabagi pandamda pangthokpani loinana association asina makhatana pibagi thormasi pangthokhigani hairi ngasigi thormaduda association gi member amadi student yauna mioi humpu mangana piki तोंगान तोंगान बा थोकदोक अहुमदा मियोय अमगी असि बाक्सांग फंगले अमना थौरी यालगा सिरमले अतोपा अमना nga फानाबा तुरेलदा इन लंगबदा इसिंगदा लुपखिबदगी थीबा खंगद्रे ngasi ayuk anganbada yangyangpokpi police station gi manung chanba yangyangpokpi makha lekai lobukta मियोय अमगी असि बाक्सांग अमलैरमले सिरगा लेरम किबा मियोय अदुगी ममिंग पाउथिन थांग हाउकीप सेकुनिपान अपोपा सेमखुलुंग हाउकीप कवि उखुल डिस्ट्रिक्ट की थावाई कुकी विलेज दगिनी हाइरी माग मतौ करमना सिरम किबनो हाइबा चपचाना खंगबा ngamdri लोइनना निमित खरनी ममांगदा सिबो ओइरमगनी थाजनारी मागना सिरगा लेरमबा मतमदा
खुना कुलगा लेरमकी मसा पत्थबदगी हल चंगनमले मफम अदुदा यांगपोपी पुलिस की ओसिने लुचिंगबा कांगबु अमा लाक्तुनी यंगसिनख्रे इमुंग मनुंदगी फंगबा पाउदा हौखिबा नोमाइजिंग नुमित्ता मयुमदगी गाड़ी तयार सेंगबनी हाइदुना लेकागी मनाव नुपा थोकपा अमगा पुना चमिनखिबनी मनाव नुपा थोकपा अदु मफम अदुदा ngak लेरमु हाइरमलगा चटखिबदगी थीबा खंगदना लेरखिबनी हाइरी अतोपा अमना ngarang nungtil kumbi पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा वांगु संदंगखोंग लिटाल मखोंग मणिपुर तुरेलदा मियोय अमा nga फानाबा इल लंगबदा इसिंगदा लुपखिबदगी हौजिक फावबा थीबा खंगदना लेरी इसिंगदा लुपखिबदगी थीबा खंगदना लेरिबा मियोय अदुगी ममिंगना सोरोखाइबम संजोय जैनिफु कवि चाइरेल मंगजिंदगिनी माक तुरेलदा लुपख्रे ताबदगी मफम अदुगी मियाम अमदी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यावना मोटर बोट सिजनदुना थीबगी थबक चथरी हौजिक फावबा असिबा हक्चांग फंगदरी हाइरी अमरोमदा ngasi ayuk anganbada more ward number 1 da leba catholic cemetery mayada miui ama thori yanduna siramle pau hek phangbaga mafam aduda more gi sdpo l megabarna oc more ps lekho how wifi na luchingba team na changchin dun jengsin ki tungda dead body adu mafam adudagi lokatuna more police station da makha taba investigation gi damakta thamki howjik police tagi phangba pau amada dead body adu imphal la postmortem tongna sem sare siramliba adugi imung manungdagi phangba pawgi matung inna siramliba miyoya sigi maming mongdai sekuntra mari apokpa phuda tamu ward number 9 dagini mahak masa labor amani loinana drug addict amani hairi more town manungda mi chikpa matam ngaiduna imphal more lambida gari chatok chasin tawbada khulai paiduna paisa munba amadi public property munbagi thabak chathare haiba pau phangbadagi tenopal gi spth bikramjit ki mijeng makhada more police na chatharak investigation gi matung inna ngarang september gi tang 12 da more police team amna mi ani phagat pangam khre ngasi phagalaba mi ani adu tenopal district headquarters of sp office media mayam mamang da putoki phagalaba mi sing adudi letko sat lufo sekuntaret apokpa pauja thang lufo amadi hemkhomang baite sekun mapan apokpa ngamja thangni phagat laba mioi sing adu makha taba investigation kan chathari makha tana tenopal gi spts bikramjit singana phungdokhibada haukiba august ki tang kunma panda infal more lambida tata di amadagi gun point paisa munki haiba pau phangbadagi more police ki team na yamna kumna senarpa amadi investigation gi tungda ngarang numidang waram phagat pangam khibani tungda makha taba kana kana chenari haiba khangdok naba investigation sathakigani hairi haukiba tarik 12 thamapan 2019 da more police station gi team amana crime asi commit तौरमीबा मियोय अनि अदु फागत पंगमकी मियोय अनि अदुगी particularly लेटखोत्सै लुफो चै कुंतरेट सन ऑफ पाउजाथांग लुफो ऑफ मोरे हेंखोमांग बाइते 29 years son of el jamjathang of more हाइबा मियोय अनि सिना क्राइम अदु चथबनी हाइबिसे कोइ इन्वेस्टिगेशन खंगपंगमकी अमसुंग हाइबा मियोय नि सि मोरे पुलिस स्टेशन नि कस्टडी दे लेरे Numit nini chathagadaba first state level jump rope judges seminar and refereeship camp ngasi Thaubal Moijing Community Hall da hogdokre Spontaneous Association of Jump Rope Manipur na sindun hogdok pagi thoramda MD Yunus Khan State Platform of Disabled People's Organization Mohammad Rafi Ahmad BP Spontaneous Association of Jump Rope Manipur Mohammad Firoz Khan Amadi Mohammad Ramizuddin Member Spontaneous Association of Jump Rope Manipur na athoiba mitunglen tormapu amadi akhana mitunglen oina sarugyaki Mohammad Yunus Khan haikibada jump rope masana asi hakchang phana thambada yamna kana bagaloina masana kayada adumak yauri aikoina angang oiringeda thori chongbi haina masing jamba tanarami adubu haujikti masi miyoiba amada hakchang phana leige hairabadi paisa changdana sanaba yaraba loinana lairaba iramda masigidi yamna chanaba masana amani haibada hamilma thokloi haina hongdoki PH Saroz Amadi Mohammad Sakir Ahmad Members Rule Committee Jump Rope Federation of India na Jump Rope ki matang da takpi tambiki
ngasi Tenopal Police Checkpost Tenopal gi SP TS Bikramjit Singh gi miyeng makhada DSP Kamko Hauna luchingba team na More dagi tholakpa gari sing check tawbada yamlaba Myanmar dagi purakpa beer daiblo ken chom kunthra ni thoi haini ken beer bottle kunthra teaser bottle taratare dali ken chamar pudra ni thoi Nox ken nifunipan amadi Myanmar gi churup win box lising taramathoi Paris surup box lising taret chamanga amadi isse cigarette box lising ma chatruk phagat pangam khrei phagal aba polam singadu media mamang da so tawduna seize tawkhrei SCERT Manipurna National Institute of Social Defense NISD New Delhi ga kusamnarga sinduna drug demand reduction in schools haiba hiram sida awareness generation program amangasi diet kaksina pangthokrai school gi oja kayana saru yakhiba thormadu da akang ahi kayana ngasi gi topic asigi matang da warol sing piki Central Government Anoba House Committee kunmari sem krai Standing Committee tara humdoida BJP na chairperson oigani maridana Congress na oigani Finance External Affairs amasung Information Technology yauna Standing Committee kunmari sembegi wapam lauthokrai Finance Committee ki chairman oina BJP MP Jayant Singh bu khankrai Foreign Affairs Committee ki chairman oina BJP MP PP Chowdhury na oire Congress MP Anand Sharma na Home Affairs Committee ki chairman oina khankrai Transport, Tourism and Culture Committee ki chairman na BJP MP TG Venkatesh na chairman oire Congress MP Sasi Tharoor na Information Technology Committee ki chairman aduga Jairam Ramesh na Science Technology Environment and Forest Committee ki chairman oirgani Samajwadi Party MP Ram Gospal Yadav puna Health Family Committee ki chairman oire Manipur की लोक सभा अमदी राज्य सभा की MP मरी पार्लियामेंट की तोआन बा कमेटी की मेंबर सिंह हाफ करे लोक सभा की मेंबर सिंह दी इना मणिपुर लोक सभा MP RK रंजन आउटर मणिपुर लोक सभा MP डॉक्टर लोरहोनी राज्य सभा की मेंबर अनिना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओइरबा KSS भवानंदा अमदी वर्ल्ड बॉक्सिंग की संगनारबी MC मेरी कॉमनी RK रंजन ना पार्लियामेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट कमेटी मेंबर नी डॉक्टर लोरहोना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मेंबर नी राज्यसभा की MP KSS भवानंदना कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की मेंबर नी MC मेरी कॉमना फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड PD की मेंबर नी मणिपुर की लोकसभा अमदी राज्यसभा की MP मरीमक पार्लियामेंट की तोआन बा कमिटी की मेंबर और खलक की बसी ममांगदा अमुक्त ओइखिद्री हाइरी मसी अवांग नोंगपोक स्टेट सिंग येंगलगा मणिपुर की MP मरी असिदा हाइरिब कमिटी सिंग असिगी मेंबर और खलक ओइगनि हाइना थाजनारी Article 370 की वफम असी इंडिया की लेपाक मनुंगी वफम नि हाइबसी पाकिस्तान सोयदन यागदबनि हाइना यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की सेशन दा इंडिया ना पाकिस्तान अकनब पाउखुम पिदुन हाइख्रे पाकिस्तान हाइरिब वफम पुनमक सेमदन साजिनबा अमदी ओइदा पादब ngaktani हाइकी इंडिया की डिप्लोमेट अमसुंग फॉरेन फर्स्ट सेक्रेटरी इन द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया इन जेनेवा गुमाम मिनी देबिना UNHRC की निपुनिथोइरक सुवा सेशन दा हाइकिबदा पाकिस्तान पुखलेबो वाफम मसी सेनन साजिनबा ngaktani राइट टू रिप्लाई बु एक्सरसाइज तौरदुना इंडियन डिप्लोमेट असिन हाइकी आर्टिकल 370 असी इंडिया मनुंगी वाफम नि हाइबसी पाकिस्तान खंगदबनी पाकिस्तान मसागी लेपा मनुंदा मियोबगी हक खोंगाउनरिबा अदु तोकदबनी सानबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुन सथरिबा 18th KSS Laihau Devi Memorial Super Division Football League 2019 की गसी सानकिबा मैच ता FC लमजाउना SWC कैरकपु पांजल मरी अमद माइथे पिखरे मैच असिगी अहान पांजल अदु SWC कैरकी ऋषिराज न मैच की मिनट निफु चटपन सनकी FC लमजाउ की पांजल सिंह अदुना T प्रेमचांद अहान बा हाफ लोरकपगी मिनट निफु मंगागा हाफ मिनट अहुम चटपदा अमदी मिनिट मरफुनिथोइदा जोय किसना मिनिट यांखई अदुगा याइफबना मैच लोइबगी मिनिट मरफुद्रागा आहाप मिनिट अहुम चरपदा सनखिबनी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना पिजरी खोंगजोम तुरेलदा अहानबा लांगबन तरपन कटख्रे रिम्स की निफुनिपान सुबा मपोक कुमन पांगथोख्रे लोइनना
देश से कक्सिंग सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की सानखिबा मैच FC लमजाउना SWC कैरकपु माइथिबा पीखरे ngasi gi damak tadi image paudam pijo matang si losinjare myam amuk kahna khurumjare।